Ak nuturkeun Mang Aep nu beureu. Hah? Oh, atuh nya matak ge. Bisaan ngaduk nawa euy. Kawilang. Tonton CJ TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat CJ TV, kembali bersama CJ TV. Kali ini ada siapa namanya, Kang? Bang Pudin. CJ TV. Mantap. Kumaha CJ TV nah? Tonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apa tuh, F? Hah? Gampang kewing mah. Iya. Sok nggal poe di F. Mang Warjo urang naon tuh? Lu bancet. Bawa ketiga ompong itu nade. Kemarin enak TV si AF di balik. Oh. Ada dewa. Dia ada apa kemana ah? Aduh. Jadi dari penting sok di dia F. Oh. Di belah di kamar nundi. Ah, siapa? Oh. Penting aya penjara wah. Aya. Kumaha deh? Kayak penting ka dia. Penting dia. Siap. Sok di dia wae pika penting F. Duaan wae jeung siapa? Penting aya seperi. Oh, Marono. di dia. Siap gitu mah. Tuh. Aktivitas kali ini Mang Aep lagi bantu-bantu bangun rumah. Ada Mang Tony itu lagi ngaci. CJ TV mantap, ada Mang Warjo juga. CJ TV mantap. Ayo asup kedua tahun 7. CTP nya nih. Kalau CTP dah simulasi CTP ah. Atuh da beureu naon. Udah bancet lawan Jawa. Kalau kacau penting. Oh, Pep, ayo Pep. Pep, ieu bahaya atuh ieu. Kumaha ieu asisten? Asisten baru bancet Jawa. Potrak. Terus si Apep bancet. Diliput pokoknya diliput. Kenapa bisa jual? Jangan bisa jual. Penting tepan kesarakeun nguruskeun smartphone non tak? Smartphone itu sudah. Nah udah toke. Mau itu begini tuh di mana? Di balet lah. Di dinya dinu ngalahirkeun. Nah, Sinopi. oh Sinopi. Namun apal sorangan di dieu wing ka dieu. Ak nuturkeun Mang Aep nu beureu. Hah? 1.000 lo ieu Oh, atuh nya matak ge. Bisaan ngaduk nawa euy. Kawilang. Nah, naon tadi naon sarjana naon? Sarjana SP dari sarjana piano. Nih, Mang Aep lagi ngaduk kawan. Mahal Pip.
Atuh kapan wae pi, itu juga hewa tinggal tuh. Biasa wae kade aduk geus. Biasa wae atuh. Kena eta buleng. Heeh. Mana ieu nu hewa rek aing. Kayak dikit kan kayak dikit hewa sih Apip teh. Sarjana. Sarjana piano. Sarjana kontrak lah. Tipe. Lah sok kitu sorangan mah. Udah tergantung kumaha demang aya power. Pancet Heeh. juga yo pas Pepi. Iya. Kalau dia teh sing ngabawakeun. Oh. Suka bangun kontrak. Instrumen kontrak keruana. Kurang sanaon. Kurang sendok. Dia mesti apa ya sekarang? Ngopi karena balik opah itu. Kayak penting wing ka dieu Ep. Nyenek ka di mall. Nele. Siap. Putih nonton bola tuh. Lah ngurus saya bola dulu aing mah teu boga TV na panceng ge. Pan aya di TRN. Eueuh. Di Mas RN. Teu boga. Masih ada bukan tuh? Teu boga eun TV ieu. Da wing mah. Nah, heeh. Da wing kismin. Dia cuma tapi mau putih. Da wing kismin permanen Ep. Ep. Namanya dia pakai belian pulsa hayo. Pulsa tim di da wing wifi. Ya heuh, tekan mana. Ayo mata terang belian pulsa. Ada HP na ge eueuh. Aku nang itu boga. Cenah boga di imah. Ceng celengan sih buka teu. Nu tina paralon. Jangan, aja. Gambarna pasti gambar bancet. Anjing pancet. Kali nangkeun. Pada toke membantu di wing Ep. Heeh. Pentingnya nak udah kagok. Da sok urang bancet. Oh, nang kangurkeun saya kodek karo bantu. Daek kan da. Ep mah. Ngapedah bogoheun kasih uyen mah kitu. Iya sok langsung. Mau daya ke kabau si cako eh. Heeh. Kadua. Nyahoanya deh. Nomor HP na kebogaon aya teh boga. HP pamajikan Bing pan boga bare to. Aku mari di bear kan di telepon aja tengah putih saha aja lah. Berarti mantap Ep. Eta minat telepon ame mau sampah. Atuh iya dong. Ayo Mau itu diblokir kartu rakyat wae ah. meuli dia tuh. Blokir kartuna. Meuli deui kartuna. Telkomsel. Oh, Telkomsel. Tara diaktifkeun. Main domino. Bukan domino. Mau Ayo dina aktif pakai kartu keluarga ah. HP na itu sada-sada acan. aktif make kartu keluarga. Aduh aktifkeun ah pakai kartu keluarga, pakai nomor nek. Nek. Nomor nek. Nomor nek. Nomor net. Net. Neti. Nik kureun. Nomor net. Neti. Aduh. Tiga nomor HP kan itu. Hari hitut betes ngomong. Balero. Sino pas Pepio. Ih, sok batur Oh, batur. ada kebatur nyebut ompong, ada lagi ompong. Ini ompongnya cari insuan. Cik ulang. Lain pulak ah. Cik ulangi deui cik nu jangan lupa nu eta cik bisa teu? Cik. Ben atuh pan asupna tipis ya. Dapat asup ka lumur Singapura. Atuh heuh ka Malaysia kan nikah di asup. Ka Jeddah, ka Arab. Atuh na habis upi kaya iyo. Na habis upi di Arab. Atuh pasti aya. Nelpon ka aya si upi nelpon ka mana kau diangkat. So upi si upi udah dituntui. Saya kuring ngeureunhan mana? Campur bisa ke aing ah. Dusun Dusun nomor jaga sama sama majikana abis itu malu merkosa pamajikan. aduh apa nah majikana itu bahkan bener si Abe Geus ngeres ulah nu kitu ngeres. Ih, sanu hitut. Bang Aep kentut kawan. Tempat batu sembunyi tangan. Buru. Bancet. Jangan lupa. Ih, sok los gitu. Ngalos pulang sendok. Jika setahun ini kan sendok. Motor dulu bancet awak kepegang. Ya, udah dusun. Apa mau masih di belakang pegang Ahok cenah. Ya erek engke mah. Da wingker ieu. Kira di ditungan pada can boga jang bahan euy. Rusak kapalnya? Enggak sih Pak.
Jangan Sapudin. Soalnya inget kan ure. Mancet sudah tinggi serian. Ayo nu ngopi di foto atau ayo kalau kau kebesekan. Kumaha kabesekana? Puting pan. Terus kudu nu bonas teh hideung. Naon atuh? Duh nu kitu. Nah eta si kolomon. Naon nu boras hideung? Dan itu pe wifi. Oh. Masang wifi atuh di Maef. Nah kudu mau duit ah. Lumayan ke kolomon ah. Atuh mah ya. Bayar 1.000 gitu mah. Lain ah. Mahal. 175. Atuh 175 bakal garikeun. Heup. Sebulan non. Hari heup naon? Up ah. Oh. Baiklah kawan, CJ TV dimanapun Anda berada, karena Mang Aepnya lagi bantu-bantu nih yang lagi bikin rumah. Kebersamaan kita bersama Mang Aep cukupkan sekian dulu. Bagi kawan-kawan yang belum bergabung silahkan bergabung ke CJ TV. Jangan lupa like, lupa tonton CJ TV, like, komen dan subscribe. Mantap. Nah, sekian dulu video dari saya. Coba sekian dulu video dari saya. Maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin. Dan saya ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah setia menonton CJ TV. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag. Cag.